Trešnje, odnosno ključno pitanje kod njih jeste šta one to sve leče, zašto su sve zdrave, što se kaže koja je to dobitna vrednost od trešanja, odnosno od uzimanja, odnosno hranjenja sa njima. Kaže pod 1, glavna karakteristika trešanja jeste što utiču fenomenalno na probavu i čiste organizam kako od vode, tako i od toksičnih dejstava, znači što se kaže probava bude laka, brza, jednostavna i organizam se čisti. Također pod 2, ponovo vezano sa jedinicom, pune su vode, izbacuju znači mokraćnu kiselinu, kaže iz krvi, ali samim tim izbacuju mokraću iz organizam i čiste bubrege i kaže fenomenalne su za borbu protiv kamena u bubrezima ili peska u bubrezima. Treća glavna karakteristika je borba protiv bolova ili što se kaže najviše u slučaju glavobolje. Kaže pojeste jedno 50-ak trešanja jeste isto kao da ste popili najjači lek protiv glavobolje. Sledeće njihove karakteristike jeste da su dobre za čuvanje vida, da su dobre za kardiovaskularni sistem i srce, čišćenje krvi, naročito od mokraćnih kiselina iz krvi, za dobro pamćenje, borbu protiv depresivnih bolesti, Alzheimera, Parkinsona i tako dalje. Ono što treba napomenuti jeste i peteljke, znači od trešanja, kaže pravi se čaj, osuše se, sitno se iseckaju i kaže čaj je fenomenalan u borbi protiv kamena ili peska u bubrezima ako imate. Što se tiče mana, znači ako jedemo trešnje u većoj količini, kaže nisu preporučljive dijabetičarima zato što imaju veću količinu šećera u sebi i tu se treba konsultovati sa lekarom. Međutim, sve ove navedene prednosti hrane, trešnje kao hrane, treba iskoristiti i pošto su one sezonsko voće, znači negde u maju i junu, što se kaže treba ih jesti sve više i na taj način štitimo organizam od silnih, što se kaže, napada, a samo jedanje trešanja pomaže u tome. Prijetno!